Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naibag nga oras tayo amin gagayam. Kablaawan ni Pagayam James Alingag na Romy, Mark, Jerome, Ken dagiti anak na. Ada Janelet Ken Watusay ti Aurora, Quezon. Ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay karagiti drama mi dito YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Awan aanusan na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Iyak pala nalpasan naglabala ka, nga tuloy mo lang tatagluto No problem ba kay? Enjoy yung lang taglabata, enjoy yung mataglutaw. Apo! Apo! Luto. Anda gumatgatang, apay di mo mangag. Ay, agure ata, maksot to'y lutot wag. Unay daytan kaka. Anda gumatang ko na ka. Nakam. Sayang mo't nagpaisaw, no. Saan may asikasun nagiti gumatang. Tumaraya ka na mapandita istaro tayo so pa'y malakwan. Anay taglubak mo't salbak. Anay ko, bumangon na kadagaos. Tamapanak agla ko dito istaro. Gumatang man. Adak lang arunin dito sangam. Limo pala bagan niya tigatangam salbag. Gumatang man iti. Bubblegum lolo. Manaw, ibagam mo na. Sanga sakaw, sanga drum. Ibagam adawos mano apirasaw. May salang lolo. Ay na. Uriak lang na tik-tiklop. Kas talaga, may salang ti pangis-isturbuam kanyak jas kay. Si bubblegum. Ay, ato day. Intun maminsan, do may salang ti alaam. Hindi kan bangir nga star, Naguyong ka lakay. Sana ko magamatgatang dita. Sana ko magatang dita. Tinat ka nitlog dita. Nanata, kumaril. Ay, may kaman nita. Saplitin ka nga ba? Ulay daytan kaka. Apay ngay nung tamdya ubing agim matang. Kasanaw, urayak lang na itikla batim maray anapanitay store tap nulakwak lang. May salagay ang mabulgam, tigatangan na. Ay, masurunak. Ay kat ano sam ata istor nga mintinegosyo talakay. Sikan taglakaw. Ag tinulong taa si Draw. No piso-piso lang, tigatangan na, sikan taglakaw. Ay, awan ano sam. O day-daytan ka. Sikalat tatagbantay dito, Star. Tay, nakidya palingkay. Siyak malay. O day-daytan ka. Matangak man. Andiyan ka tanga, masita ba kayo? Matangak kanuti pililit. Anya pililit? Okay, ususaranantik nga ang tikos. Sabaon. Saan? Anya ayang amin tigatangam. Pililit? Sinaw, tinangibaon kan ka? Niantik. Matang ako na pililit. Ay, abam dito in time, tarabisag.
Sadot ni Antime. Ni palakit iso ti may tapno ag kinawatan kamay. Wano saan? No adna na akam na. Insurat na lang ko man at tigatangam na saan mo mo tamay balbalikas just kay. Thank you, Manny. Ping, sampu. Sampaw. Ay unay daytan kaka. Sampu mo't gayam, pinarigat nakpay, pililit kala pililit. Pinilipit kanto pa si Kang Obeng. Unay daytan kaka. Pinagja ka ruba, nagawa na ba inda? Apay sidraw, anyat basol daken ka. Hagi baon da iti ubeng asaan ngagbalbalikas. Anyat ginatang na ayaday tang ubing ngay bagbagam. Dayjay, sampo apeng. Bagata nakita na kat intudo na. Di pala kami nirisa mo ti may gimatang. Imbaon na pala di kaanakan na kayanak. Unay mo takayanakan ngay bagbagam. Nalabos ka mo't sidraw. Masurunak at talaga. Amom sidro lakay. Ang may tiyaga ay may nilaga. Ay, awan na ita, tiyaga-tiyaga kanyak no, pakay-stresak sa loob. Talo lang arudon tibaw ka, kaya tapila margrag salbag. Unay daytan kaka. Tiyak kaya tayong tiyaglakaw. Ay nasaan mo't anadagsun ti aglako. Tumakder tumugaw kalaang mo't sagpabinsan. Narigrigat atay agbagkat iti simintaw, kada halo black. Narigrigat ti agpala, kada agkali iti about. Kayat mo tikas jay. Ay, sikan ano kayat mo, huleng? Di mo malagayam kayat. Isu nga ano sam ti aglakaw, taday ta tinigusyo ta ko na manen. Masurunak. Ay awang kan, nukas tamlaang. Mala, no saan mo na kayat ti aglakaw, siya kaun. Ngam si kataglaba, agindaw, agdalos, kanagpakan ka dagiti dingwan. Nana, unay daytan kaka. Si Kamanay? Nakasara nga minda nana ensing kun nana Belen. Iso adituya kun nga may gumatang lolo. Diyak kaya ti ubing akarit, Wan lolo. Di mo pala impagadagos na nyat katangam. Banugan nakmanin na damag-damag. Aguray lolo, kita agpay lang ti kayat ko. Darasab katag sarakaw. Jay, chichakon. Salbag ka, urayak no manaw. Talaga banugan na ka sa manaw. Ala, damagak malangan no manaw. Tigatanga machicharown. Kuwa, lolo. Intul ba minsan, saan kan ngagap apo kastaw ti bagam. No, kaya't mo ti gumatang. Gumatang akman iti may sa dusin ng itlog. Kasjay, tapno saan ko na damagan no manaw. Wano saan, kasto ti bagam. Gumatang akman iti 5 sardinas. Kasjay. Anya ti katangam, kan manaw ti katangam. Gumatang akiti may sa chicharon. Anya, may salang manan tinangis isturbuam kaliak. Unay daytan kaka. Bukas ka, dinengdeng ti sinaan. Mabayag ti mangnatag. Nagado nga. Punti-punti kaluyaw. Katan yung nyaman diten. Apo, matang kuman. Nagumatak. Isabing ko pa dito. Bay, ang panita talutak. Importante, makalakwak. Apo. Umayag! Alyat ka tangam. Matangak mantilansa. Ha? Lansa? Istor na ikaw ay para ka nagiti masapsapol iti pagtagad. Makan kasgadan yapay. Apay nga lansa tigat. Di mo pala yung baga na gustatay. Apay nga. Ay napoy ang ulit katikas tuyan. Awan ka ditilan sa'yo, apo. Ayan. Nagkulit ka mo ito ni Obeng. Awan.
Ngayon ka gumatang iti pagkatangan iti hardware. Ay, nungungot kayo pa. Sige, nakong. Po ay, unay laki din si Kastaw yan negosyo. Ay, nga ron nga negosyo na itaw eh. Tiyak kaya ton timapan gumatang iti store da lolo si Drew. Apay aya nga men. Naguyong mat. Inan ano na kaya? Inong tanak. Ada siguro basol mo ha? Awan, uncle. Saan na nga minakaya ta gumatang akiti may salaang tigatangak. Nagloko nalakay si Draw. Ala, bayam ta sa akong ti mapan gumatang iti duwang itlog. Unay daytan kaka. Wala ang itlog, ti umay mo pang taktakan kanyak ni Star. No naputak ti maysa, yag sublikan tumanan nga may gumatang iti maysa. Una daytan kaka. Nang batitan nga iklog, may batak kidain. Anya tembok nga lakon na kidain ta mabisira kon. Gatangam itan, ti gatangam inton malam, tapno maminsan, tapno san kang nagsubsublay. Maday, tiyag subli-sublay. Mabangles, ano gatangag itan? Inton bigat marana. Anya, ti gatangam inton bigat. Apay, may bagak, no anyan to ti kahit ko agatangan, inton bigat. Ay, agsira inton bigat. Isa gatangam itan, nanyaman na ita. Di mo ni pabigat. Agsira kailangan. Nagado nga store dito barangay tayo. Apay, dakda kayo, tiyan ba store na? Ay, alamon, tuy duwang itlaw kagat katangam. Tama nga no may putak ko pa dito, muging maul, salbag ka. Yung nalitan kaka. Amom si Drew. Dandani amin na nabumarangay kat kagurgura da ka. Anyat, basol ka, kadang tamiraw na tao. Ado, ti basol mo. Iso adidan kayat ti umay gumatang dito. Nauyong kakanong aglako. Ubing man uno na taengan kat ong tam, tunggal umay da gumatang. Sino mo ti sana makaluksaw? Pukaw da pukaw di gat. Gumatang man, gaman. Inton masidegak. Gumatang talaga ayam iti may sa akin de. Uno saan di awan tigatangan da. Uno may sa chicharon. Uno may sa chocolate asag pipisaw. Uno may sa ngitlaw. Masorona. Ay, awan aanusam ko na manan. Kasano talaengen no kastamlaktan. Sorsoruak lang ida gumatang iti limpyaw. Anya, unay daytan kaka. Tata si Drew. Ada ka. Gumata nga man. Tuloy mo may saka man. Ni, makaluksaw kayong samot tata. Ibagamaw nanyat katangam. Apay ngay ang makaungot kayo tata. No gumatang kayo. Ibagayo adagos nanyat tigatangan yaw. Kan numano tigatangan yaw. San nga do pala tong basilyo nga awan Sir Salvina. Nangro na pa no may santo mala tigatangan yaw salba. Unay daytan kaka. Nukas talatan ti style yo tata. Uray sa anak ko nga may gumatang apulos dito istoryo. No saan di oras saan? Sakit din ti butbut ngam. Pumanaw ka niti sangaw. Darasam tag sirakaw. Unay daytan kaka. Si Drew, mabangbang krap tamutan. Ne, diya ka mo Awam mo nga minen ti umay gumatang. Labsa-labsan datan. No may santo mo na ti umay lagatangan. O radya makakit kita iti tao. Unay daytan kaka. Awan no kasta tigalad mo. Ada kasta ayang aglako. Masapaw lang disiplina ak lagi tang gatang. Apayad da kasta lintag si Drew. Dayta ti paglintigak. Ay, awan ang road. Saan ako namasdaaw, no apay ang mabangbang krapta. Gapuday ta iti ugalim, aki naman nagsulsulet, kinasadot, kinauyong, ken kinareklamador. Ay, unay daytan kaka. Amom si Drew, ti aglako, ket may tiyaga para may nilaga. Nawan aanusam, awan madimulam. Ay, unay daytan.
Masapul nga amom ti umisem, nga oray isem asulaeng. Ay, makais-isam no may santumot la tigatangan da. So, saan ka nga gumatang iti lako at chichirya ta, may bladag? O daydaytan ka ka? Baka no may basnot ko pa'y kadakwana na iti chichirya sa gaysa. Ay, awan pang binuran ken kasidraw. Ay naapugtan just ke. O daydaytan ka ka? Anyat sinata bakit? Bugi alat. Nay, mas siguro na itanya. Sidamlaeng ano kayat mo? Nay, si ka nga, isan kan ngagsida. Anya nga min na itaya. Dayjay man nay. Adda iti alat. Kat no asin dayjay aday tinalaga nga alat. Isumat. Asen, wano bugi alat. Anya? Iso ti sidam no kayat mo. Ay, unanitan ka. Ha? Semayaatan anagpigsa ti storta. Ngam naguyong ka ngamen. Inabog mo dagiti customer ta. Iso na pandaamin na ni ti bangir nga store. Dakkel atulong day ta storta. Di ka amaw. Akanayon idi anay mas ti sidata. Kaadalat ta paglakwan. Ngam nangin inot anaapog tasadot kamot ngaglakaw. Anya nga ita, nagsiratan. Tawan mo tinto may gumatang. Ay, bakit? Kan, awan mo tilako ta. Awan tinigusyutan. Sika tinang dadaal. Sika tinang apog. Iso nga ita, maapog mo ti pisok mo di tatyan mo. Ay, unanitan ka. Awan pangalaamon iti ipisok mo di tangiwat mo. Huling bakit? Yan tangay awanan ti storta. Pumanawak mo tan. Saan bakit? Anya ngay taramido kiti denam agbisen. Awan magpangalaan tan iti pagbiag ta. Kuha ko mabakit. Manglukat tabot lang iti storta. Ano sa kunti agbantay. Itapa, itanadadaal kan ka nagiti tattao. Huleng. Kasaritak idaa. Agkidawa kiti pamakawanda. Awanan, Sidro. Bagsak ka na. Iso apanawan kan. Makaamu ka no sa dino ti pangalaam iti pagbiag mo. Unay daytan kaka. Huleng. Hindi pa huli ang lahat. Pagsaritaan tamot na ito'y ayawanan. Huli na ang lahat. Ay, unay daytan kaka. Bakit? Ano sa kunti aglakaw? Luktan tamot lang ti istorta. Ay ka, luktam no day kargam. Kano daw may gumatang. Ngam awanan, to may agatang. Kanawan mo ti may lakom. Kargaan ta, bakit? Iremedya o ti ikargata iti store tapno mabangon tamanay. Awan ganas kaun, makamukan. Tas lakala sino ngamen. Anya nga ita. Sige, makamukan no niya ti kayat mo. Unay daytan kaka. Ala, Tata Sidro, no adalakin di pagpuunam. Manglukat ka manen iti istor mo. Kat saya ate mo ti panakilangan mo karag iti aggatang. Ken amin akabaranggayam tapno mapasublim ti talekdaken ka. Mangrugi ka manen. Ken ano samton tapno mapaduras mo. San kat nga uyungam nagiti agat-gatang nangaroon na nagiti ubing ong taong tamkin din. Talaga kasta, siyempre sagay sa ati katangda. Alangan mo nga gulpien da no gatangan da amin nga lakom iti maminsan lang pananggatang da obik na gijay ano sa mon litan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan na napaulwan awan aanusan na dito'y programa tayo unay daytan kaka agyaman kami itinkay panang tarabay.